Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saya bacan kula al-mualja aki Tuan Badar kula hormati akhina Ki Haji Husin Mustajab, juga Agus Minanur Rahman, Agus Muhammad Ainun Najib, wabil khusus tuan rumah safari maulid malam mangken Bapak Supomo, Bu Guru Solihatin. Moga-moga kelaban pemausan maulid malam mangken Bapak Supomo sekeluarga paringna kecemburan, paringna lancar rizkina, paringna syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak setuju si hadir malam mangken, moga-moga juga aulia syafaat akan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur jawabnya Allah Subhanahu wa taala, ban puji ban selawat dekat kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangken bulan-bulan Maulid nika banyak penapa pertentangan debu tentang oleh pun tenah Maulid. Mila dan kula mesendak para panjenengan sejauh ampun tak usah dingi-dingaki orang, karena pada orang yang mengucap bid'ah Nabi tak toman pada maulid, padahal mereka tak tahu kenapa esena maulid nikah kan maca solawat, pasti rasa larang maca solawat, sedekah maklora aing nikah sedekah apa boleh deki pada berengan pola deki sedekah nikah. Dan nikah saya detik sedekah nikah. Amal saya paling bagus saya harap orang ilam kubur ada boleh sedekah. Karena raja manfaat dari Allah Taala bahwa masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Orang si sedekah, orang si makluar dunia nah sedekah dak orang lain, sedekah fisabilillah. Mana mungkin ni kan nyaman sabilillah, sedekah sebab makompol orang keangkui maos solawat dekat kanjeng Gusti Rasulullah. Maka dapun Allah Taala sedekah sehingga nikah ibarat biki etamen pas tombu petong rancak petok, masing-masing rancak beda 100 buah, berarti petong atos buah dari setong biki. Artinya setong kebagusan saya kebayi orang keakui sedekah nikah kencer paling punten 700 kali lipat sarang Allah Subhanahu wa taala. Kong langkong bilebi sedekah kaangkui mabedeh maulid, sedekah kaangkui mocih kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beda debu dalam setong kitab bahwa man hayya debuna Imam Ma'ruf Al-Qurhi, man hayya ta'aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapan orang hayya ta'aman senyiapa kideureun li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyiapa kideureun kang kui maos maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai kaang kui ngormat kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a ikhwanan mapolong reng-oreng, mapolong pula tetangga, wa uqada sirojan ngodi itemar artana petera epa dari nabungana wala bisa jadi dan mengangkui pengangkui si anyar, wa tabakhara wa ta'attara ben ngangkui om
ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena arana ngagungake dek kekelahiran Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hassarahu Allah yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin, maka pagi nang yara kiamat bekal epa kompol sarang Allah kelaban awwalina sabiqin, kelaban para nabi, para shadiqin, para syuhada bin sholihin. Dan sebenikah malam mangkin tretan supomo mabede maulid kelaban mau enggak mau pakun sedekah aing deureun ban selain-lainnya pun nikah tada roginah karena setuju sandera kida Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah masteh ngaole kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab dalam tebu selain Imam Syafi'i ada bu man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihwanan, sapana orang saya makumpul orang kaangkui maca solawat, kaangkui ngurmat kelahiran Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahaya ta'aman nya pagi daeureun nya pagi kenengan ngalakoni kebagusan ben mapolong orang ki buruk teti sebab becanah maulidun Nabi, maka pagi yaumul kiamah bekal jegeh akompol sareng orang-orang siddiqin wasyuhada wassolihin, maka balesnah swarga. Mak bisa nggak nikah Eki karena dawuh Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, sapana orang secinta ada kasengko maka paki ning surga abareng bi sengko. Kita kan jengajeh bak puluh areh kita bersafari maulid apa tujuanna king ngagungake Kanjeng Gusti Rasulullah, king ngormat daga kelahiran Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikah azim raja faidana kiraja faidana janjina Rasulullah orang secinta kasengko pagi nang akhirat pakun si abolong bi sengko. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bahkan ayat debu lain sapana orang saya maus maulid pas nyapa ki aing yade nikah ki yang yade pas baca maulid baca sirah baca solawat, maka sapana orang sing nginom aing nikah masuk dalam badanah beribu-ribu cahaya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka biasa aki dak budi dengan sampean mun yang kae aing buka si api kade ki burda pa aing lai pat ada bocor jan dan king lai pat ada buka nikah biasa aki pas deki mareh enom mun bisa bakta ke romana pareng aki dek ka tantretanna ka anaan ki keng menurut kaping gela api dek ka itu karena apa karena nikah debuna ulama nikah debuna beni orang ke sing ngocak nikah beni iku lemon ku sing ngocak tak akar parja jegi ya boleh huda akar parja nikah ulama nikah saya ada bu ulama mbok saya ada bu sapana orang sing nyaba aing pas imajai solawat imajai maulid pas yenom maka memasuk kelaban aing masuk nang kerungan masuk ke tabuk nikah abareng kelaban beribu-ribu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Engki sebab baca selawat nikah. Lain mon nyoba aing setemboh keng nagu HP ngeslot itu akhirnya ya. Nikah selawat pokon. Sampean macam lain tak korang tapi mon selawat subhanallah nikah hebat ya selawat. Bahkan beda cerita beda setong orang nikah seanan sobung omor sembu nikah amempe si anak nikah eseksah ilam kopur sedih nangis sosabu nikah sosah ada rumah tangga nari apa sudah iya ki abid oleh sepon apa areh amempe boleh sembu nikah amempe ngetela anak si asal seksa pas bunga agele heran sembu nikah beda apa tanya aki bah mas sebaan saben engkau amempe beanak tepaan seksa nak setiap mak bunga engki bu
engki kula lambok lakar eseksa karena kula punya tu sabu mak bisa setiap buat ngari anak ri beriin beda ulama beda orang ambunong kuburan gak adin toh pas mau solawat pas ada bu ya Allah kencerna solawat saya baca sarang abdi nah parengaki nak kada setuju nah ahli kubur saya beda gak adin toh asbab gak disabuk dan kula pas tak eseksa boleh subhanallah nikah luar biasa nikah solawat nikah orang Islam jangankan orang Islam orang kafir Abu Jahal Abu Lahab nikah nalekana kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir kepada panakana beun lahir laki nuket dari nampai rake ada Senin dari nampai rake pas budaan Suwaibah nikah merdeka wis karena kok andi penakan laki biko beun setia EPP basah beun benitang budak boleh nalekana kelahiran kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbab panikah asbab bungana karena ini padahal reng kafir asbab bunga kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir maka setiap hari Senin seksana Abu Lahab nikah pademang sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ngormat daga kelahiran kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh kita seorang Islam. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan kita. Wabil khusud nang bulan Maulid bukan berarti nang luar Maulid pas kita ambu tak amolot punten. Maulid nikah selanjutnya tapi khusus nang bulan Maulid karena memang nang bulan Maulid panika kanjeng Gusti Rasulullah ilairaki maka intensitas bacaan sholawat kita tingkatkan si asala karo maca 10 toreh tambahi maca 100 si asala maca 100 tambahi maca 1000 sholawat mik pola selama sebulan nikah maca 1000 pas ketika kebiasaan akhirnya nang bulan-bulan selain terus terbiasa. Ya amin Allahumma amin. Pun semenikah moga-moga panjenengan setuju terus paringna kenceng mau sholawat paringna kenceng terus cinta dekat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan moga-moga paringna apangki sareng Rasulullah baik dalam mempeh maupun pagi insyaallah apangki apolong sareng kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenikah sekatar dari putan kaula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.